Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Miguel! Miguel! Oh, sige magayam aliha, apay ka di. Ay nawaw, apay ko nam kanyak, Miguel. Katuan, apay ngamin ayang agtuk-tuk-tuk ka bigbiga. Apay ka di, ada parikot. Ni, tasyak pa'y kitinti sa ludsodom itikas na. Adaak dito itapno singiran ka. Ha? Mano abula nun, adi ka nakabayad iti abang mo. Anya daytoy, pinus ko lang laangan iti ropa, kasta ka di ha, Miguel? Ay, kwa, pasensya ka na. Aumpay ngaming kwarta kita. Amumay ta kaskaster ko lang iti trabaho. Ang mga lumabaling ton katapusan lang iti panagbayad ko iti abang aliya. Katapusan nga. Makauma day ta katapusan. Mano a katapusan tinapalabas. Ngam tunggal umayak awan ka. Naimbaglaangan tanaabutan ka pa'y ita. Intong katapusan tong arudan. Ikarik, itid ko adagos ti abang ko apaman ang makasweldo Ay, awanan bibiyang ko. Nung kaano ti panagsweldo, Miguel. Tinasayaat, pumanaw kan itamot laang. Kat ibatim amin nga appliances mo. Bagik amin dagita. Anya, saan mo't ang mabalinti kastali niya? Kahit anya nga ruti kayat mo nga Kasano na kumamabayada na laman. Kaya no talo abulan nun adi ka nakabayad iti abang mo. Agbayad akto nga din ton agsweldo Ay, awanan ti ado pa'y asao, Miguel. No kunak a pumanaw kan. Tano di ka pa'y pumanaw, ipabarangay ka. Apo, yaha! Ada ka di tao ditoy? Apo! Sino ka? Ay, hello, madam. Nakita nga minti nakapaskil ni Jerwar arom for rent. Ang mga nubakan tipay dayjay. Agbirbiro ka nga miniti mabalin ko apagabangan. Asidiglahin nga min dito iti pagtrabahuak. Sigurado ka nga da pagbayad mo? Ay, wow! Siyempre, madam. Agbiro kak ayamet iti pagabangak no awan pagbayad ko. Anya ti trabahom? Ni madam mat. Agtrabaho ak iti parlor nga asideg ditoy, madam. Naglaingak ngagpukis. Kasta? When? Kayat mo ti agabang dito Ay, when, madam? No ibagak at 2 months advance kan 3 months deposit ada pagbayad mo. Ha? Ay, when, madam? Ada pagbayad ko? Good. Nalakakamot gaya makasarsarita. Ay, siyempre, madam. Mala, umunog ka. Me? In? Come in? Tuulang ka ka di. Ay, saan madam? Sige. I will come in. Thank you. Ay, nawaw. Nagpintas mitin ti balay mo, madam. Talaga gayam apaabangan ti style na ditoy. Nakapinpintas. Of course! Kaslamat lang ang kanyak ti kinapintas na. Si kamat, madam. Nalaing kagayam mit amang raba kanya, madam. Feeling close? Slight lang. Kas itinakunak itay 2 months advance, 3 months deposit. Apag husno, kapampanaw lang ti may sa aborder ko. Ti kayat ko, ket on time ti panagbayad mo,
Tano saan? Ang mga nupapanawon ka di na oras. Nawatam. Ay, aywan madam, no problem. At damit kit pagbayad ko. Sige. Di taabanda ti kwartom. Ingka kitaanan no magustuam. Angam na amin akagawaan di takat kukwa. Di mo mabalin apakibyangan. Di mo mabalin nga usaran. Okay. No kasta nga rod, iwar mo amin dagiti kagawaam di taunag. No jakmet mabali na pakibyangan. Iti kasta, saan na ka makabasol? Apay no si kanti mangirwar. Total, si kamot ti agabang. Anya nga tano duwata? Iti kasta, ada kaduwak madam. Total, kagawa amat amin tagita. Ay, nawaw. Anya ko maaga po akaduan ka. Kat si kangarod ti ibabaon ko. Saan, aya? Ah? Ay, wanan niya. Oh, sige. I'll go away, madam. Ay, nawaw. Apay nga da ka ditoy, Miguel. Ay, kwa, Aliyah. Umay ko alaan dagiti daddo makagawaak. Ayan nga rod ti pagbayad mo iti talo a bulan nga abang mo. Iyag mo. Ha? Ay, kwa, awan pa nga rod. Intong katapusan to. Alaak lang dagiti kagawaak. Iti kasta, adamo usarik asik. Ay, sana mabalin. Awan ti alaom kunak lang arudan. Ba? Apay, di ka makauawat, Miguel. Aliyah, masyang ka makakanyak. Awan nga rod usarik may. Ginatang ko mo kita. Kuko lagi ta. Isong adang nga rod karbagang amangala. Sige, niipilit mo ti kayat mo. Awagak ni Kapitan. Ha? O, anya. Pumanaw kan, wano urayom adagiti barangay tanod ti mga lakan ka. Hi! Hello. Si kagayam ti kabarbaro a border? Wan, siyak nga rod. Border ka matlang ka ditoy, girl. Ah? Wen? Awan nga minan choice ko eh. Apay adito'y pa'y tinapilim. Kat no nakangin-ngin ang agsinger ti landlady dito'y. Ay, naku namon, girl. Nakigtutak nga rod. Agas naman ta 2 months advance, 3 months deposit. Day tangarod kat. Kan amom ka di, ha? Nagalas ti ugali day dya landlady. No amom lang siguro, ang mga nudimon intuloy tinagabang dito'y. Oh, kasta aya? Wan, grabe. Amin amakmakan, amin akagawaan dito'y ako kwa dagiti border. Usarin na nga oray saan namat ako kwa. Talaga? Wan, Ay, anyamit na klase ti landlady dayt na. Kunak man no bak nang. Imbag man taman ano san ti kasta nga ugali na. kinapudno na. Awanan na talaga ti choice ko, girl. No adulaang ti kwartak, agbiro kak at talaga iti sabali a pagabangak. Anya nga minantay ko nam anagan mo itay. Nalipatak matan. Ah, kuha, siyak ni Marimar, madam. Hon gayam. Sorry managlilipat ak naminon. Siyak mat ni Aliyah. Ah, okay, madam. Aliyah. Aglaba ka di Marimar. Kasla mo rin mat dagitig igam mo. Aywan, madam. Aglabaak man tani. Nornong matan timurang ko. Ang mga numabalin apakilabang matan dagiti mo rin ko. Anya? Ay sana ba tasaan mat anarugit dagi jay. Siyak ti babaw nyo nga aglaba ka dagiti morang yo, madam. Ti amok metkit agab-abangak ditoy. Sana kakatulong. Si kamat. Makisuy-suyo aklaan mat, Marimar. Basit laang mat dagi jay. Kun may sa, basit laang mat day talabaam. Mamin ano mat laang ngay no isabay mon ti mangilaba ka dagiti morang ko. Bilibak mo't iti kinalain yung agyo kanya, madam. Okay lang matkit de, no di mo kayat alabaan. Ang amom ka de, amabalin ka apapanawan oray anyang oras akayat ko. Anya? Ay, saan madam? O, sige. Isabay ko man lang ang dagiti murang mo.
Grabe dati ang lady ta. Pinaglabanak kit din iti mureng na. Saan lang nga dayta? Amom ka diya dinawat na ti kay lutlotok lang nga adobo. Mga anak kuman ngam inala na kit din ti sidag kuma. Hay, maumaaksa. O, di ba? I told you, Sisi. Bayam, addan tumat aldaw na dayta nga aliya. Al-aliya ko nam Soron kon, yak pala nang nangan ngam inala na kit din ti sidag kuma. Uray siya, jak pa'y matnangan. Kayat mo ka dita mapantamangan ni Jerwar? Ilibre ka. Ay, wow! Sige, sige. Thank you, girl. Basta ikarim nga isu ka na yung ti pagsaritaan tawan. Ha? Tapno adaman mat pangirwarak iti suron ko iti dayja landlady. Ay, katuan Kayat ko dayta, girl. Siyak sa amin, ti number 1 amarit di si Jay lugar mi. Anya. Ha? Agpada ta, girl. O, di ba? O sige, sige. Let it go. Later. Ag-shower ak labiit, okay? Okay. Magre-retouching din mo na akit, girl. Okay. See you later, Sisi. See you, Sisi. Marimar! Hoy! Marimar! Marimar! Pamit lang, madam. Agbado ak labiit. Ay, lukatamon ati ritaw! Unay katibayag mon! Anya nga minaya dayjay, madam. Yak pa'y lang nakapilis katuktok kayo met atuktok. Oray lang madadahil ang tiri daw iti katutuktok yo. Ayawan bibiyang ko no di ka pa'y nakapulis ako nam. Di oray lamo-lamo ka arumar. Ti importante kanyak inakit ti abang mo. Agbayad kan iti abang mo, Marimar. Anya? Anya bayad ti abang ti bagbagamat, madam? Kat no nag-advance akmet tiniti 2 bulan, san ka di? Kun may saan pa'y nga itay ti panagbabayad Ne, apay, di mo ammo aya at ipatakaran dito ikat kinsenas katapusan ti panagbayad iti abang. Anya? Hala, itakla nga mo. Taitamlaang mat nga ibaga kas tagaya men ti patakaram, madam. Kaslak matlagaya man agtrab-trabaho ditoy. Ta every sweldo ti panagbabayad iti abang. Kinsinas katapusan. Ay nawaw! Ay, basta, awanin ti adupay asa o Marimar. Itad mo ti bayad mo itaabulan, tapno saan ka nga ipabarangay. What? Anya, what, dita? Itad mo, wano pa panahon ka? Makapaasar at talaga na di Marimar. Makapaistat kawanan ba na bakla? No saan pa'y lang ang makabayad aging gaintan katapusan. Papanawakan at talaga. Buwikit. Sa di na may dayang ti toothbrush ko. Awan mat dito eh. Toothbrush ko dayta Anay ko! Anya ka mat tanaliya. Pati toothbrush ko usarang. Toothbrush mo daytoy? Toothbrush mo? Yucks! Makapaariyak ka mat aliya. Toothbrush mo gayam daytoy. Iti kasta kinalawat ingiwat mo. Apay no jay laangan brush ti lupot ti usaram. Talaga? Apay ngay ati toothbrush ko ti usaram. Apay, awan igatang mo. Igatangan nakman nga rod no talaga ka matlaang. Ay nawaw. Ay nawaw ka dita. Ay nawaw mo't Anya ka mat tanaliya. Makapasurun ka mat. Makauma ka na talaga. Mabitlaang. T-shirt ko dayta insuot mo Sapay branded dayta. Apay ngingadakin ka dayta. Daytoy? Daytoy ti bayad ti di mo pa nagbayad iti abang iti umno nga oras. Nawatam, Anya? Di ka agreklamo, no di mo kaya't apapanawon ka. Ay na, makapasuron ka na talaga, Madam Aliyah.
I'm fully charged for you. You know? What? You're fully charged to me? When? Magkapasuron ka na talaga. Maumakon ka. Ay na! Saan mo abang iti Aliyah nagan? Tirumbang anagan mo kat Aliyah! Ay, mas asara ko na talaga iti landlady ta Marimar. Basit langan talaga apatula kundi dyan nga Aliyah. Aya, agpadataala ni. Permiti suron ko kan kuana. Pagkibiyangan na amin nakagawaak. Naku namon Marimar, ultimo toothbrush ko inusar na. Anya nga taaya ti kasayaatan nga ramiden ta. Ay, diyak mo, basta masursuro na. Kaslakayat ko nga ikan iti pagnakman. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawen? Umay ka, mapantay ti ayan na. Anya nga iti aramiden tayo diyay. Basta kuyugan nak, takitaam na niya ti aramida. Daytoy ti rumbangkan ka! Anay ko! Ay, labas ka! Ipumot lang ni anay ko! Dahil ito'y matiparakin ka. Anay ko! Sana ka na maanusan. Iswasak pa'y apumanaw kami. Ipapas mi pa'y tungat mikin ka. Ay, anay! Taki maghanap mo! Anay ko! Wanan kayo itibain! Ipabarangay kayo iti kasting aramidan nyo kanyak! Ay, ilan tayo mapaspasamak dito? Kung asino ka kita at tao, Ha? Sir Wilbert? nagkunakin ka nga agpaunag ka iti sa bali at tao dito balay ko. Ha? Aliyah! Sir... Balay mo, kunam? Wen! Saksaking kuko iti na ito balay. Apay nga da kayo dito unag ti balay ko. Ha? Kat no agab-abang kami dito'y sir. Kat ni Aliyah ti pangpangtidan mi iti bayad. Ti amumi kat iso ti akin kukwa dito'y abalay. Tay sumet ti kunana, sir. Anya. Ay, kasi ngamin, sir. Denggandak ko ang palawagak, Sir Wilbert. Anya ti kayat asawon da ito, Aliyah. Inpaabang mo ti balay ko, kabayatan ti kaawaran ko, kasta ka din. Oo, sir. Extra income mo matlangan, sir. Sana yan. Ngamawan mo imbagbagam kanya. Wan, ngam itad ko matlaang kada kayo tinakolektak akwarta manipod kada kwada, sir. Kaano pa yung inarabin mo ti kastoy, Aliyah? Kaano pa eh? Ay, sir. Di lang matpimanaw ka na pan EJ Canada. Nabiit lang mat, sir. Aliyah, ti kunakin ka bantayan ti balay ko. Pinagyan ka ditoy, tapno agbalin a caretaker. Saan kat at tapno pagbalin ang anegosyo ti balay ko. Ay, amin, Sir Wilbert. Pinagyan ka ditoy, tapno aglinis ka iti aglawlaw. Saan kat at tapno ipaabang mo ti balay ko. Ay, pasensya kan, sir. Sorry at talaga. Ikarik, saanan ang maulit. Talaga saan na maulit. Ngamin, manipod ita, nawayakan apumanaw dito'y balay ko. Ay, sana, sir, pangaasim. Di na kumamot papanawan dito'y balay mo. Sana nasaya tikas tang arabid mo, Aliyah. Pananggundaway tikas tang arabidam. Sorry ka din, sir. Sorry, Sir Wilbert. Sinayang mo ti panagtalik ko nga inted ko rin ka. Sinayang mo, Aliyah. Dagay, nailawan kayo mute na nagabang dito balay ko. Ituloy ulat ka. Aging gamal pas ti advance kin deposit nga intedyo kin ni Aliyah. Nawaya ba siguro dahil tagundaway? Tapno makabiro kayo iti pagkakaran nyo. Ay, agyaman kami, Sir Wilbert. Thank you, Sir Wilbert. Imbaglangan taman nakaawat kayo. Mawanan nyaman na. Pasensya kayo na iti naramid ti caretaker ko. Awan matkit dit basulyo, sir.
Dayjay nga aliya tinagbasol. Awanan ba inday jay a babae? Mananggun daway. Ayun gayam. Sa dinungay itanti ayan ni Aliyah, sir. Ah, wanyag pa iso, sir. Impabalod yo ka din? Agyaman gid diya. Tadyak impabarod ngagpaysa. Pinapanaw ko lang dito'y balay. Kasta ti rumbang iti dayja a babae. Kan makulong iti kasta agnakam kadagiti saan anasayat ngay nararamid na. Correct! Ay, nawaw! Di mo dadaalan ti panagtalak ti tao ken ka. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.